in mangai tun ti tan po hian khovel hilung ruala dam chung hun mang dun turin remti sakan ni bik lawasin Hele Rocham lak thon thua The Bitter Half Philippines TV series lungkwai tak mai chu Pwede ko pang gawin to. Kemili jo na tu sam tak mai marko chu pasalatanan e ano panlai ta to aru ka marko lo ngai zo nga mangai em tu bian ka chuan Kemili le marko tanu pahlim na khovel ron ti chiat tumin jetaron tho vele no tlat mai Nifel van duina le misual van na khovela irin rule ngai tu na lak pen sak ini dona ni mangai tu ros par mo na himpui aya ahling chun na wanga midang tenun na meu tortira mani masial lo ta wanga ril ru ha reng hun pum mai mangtu bian kai hi lo bial chian ve khuna chuan mangai na lo nun ron siate dor manga du thu sama ma ni tin hun siam tum tu tenun o om lo siate le mishing sak rong moi na te hi nun himna tan hian poimo per lo ni te hi shil non kheringai lovang mani tin hun le tona inchan phal sak vek kan nia trapui thei tan in zoom kherangai lo thinrim pui du tan le lo nge lowan pui por du tan po muna omania phalna pek ngai lo na thon thul e chang tu te kho sak tan hian a ken telani wang jokin lutuk chini thlen lo na ni mu ti dang lam vek tur hi yen ma ho ni hriat lo ka ngai tlat Philippines TV series Romance Melodrama Psycho thriller The Bitter Half October ni sompania Zir top zan Daria Lechan Virchangin LPS4 Reform Li Changin Ti Chwachan Ani Don Tai